Pemirsa mewahnyane kasus positif COVID-19, ngawena Bupati Jembrana Iputu Arte ngemargiang publik bagan sareng paiketanipun, mangdes makan antuk nyaga rasa segilik seguluk sejeroning namakin penglalah kasus COVID-19. Wau ngemolihang penghargaan indik penanganan COVID-19, sane kejan tenang sida memargi pinih becik. Arta nureksain melarapan kuentenan klaster baru puniki, menados kramel sanerau saking dura Jembrana patut kaselehin malih. Sekadi klaster baru ring baler Balai Agung puniki, kramel sane magaginan pindah ke penjahit tur nerima pasuh kebaya. Ngenenin indik dresde anyar majang kramel sane positif sida ngemargiang karantina ring jero, arta nulak indik ke puniki. Paiketannyane mapangapti gelis kekaryanin regulasi baru mangde pasien COVID-19 sida kaselehin. Paiketannyane taler mapangapti majeng TNI Polri sida ngewantu sajeroning usaha nambakin penglalah virus corona. Bupati Arte Maosang pemargin puniki kedadosang pangeling mangde krama nenten ampah tur panureksan majeng krama katincapang. Ngenenin indik prebel Satgas Gotong Royong sadorong nyane kuantu saking provinsi 50 juta rupiah, selantur nyane taler pacang kuantu oleh provinsi antuk ngicen 50 juta rupiah. Wartawan Denpos nguningayang.